Alaya bala di tikoma di basa mata roktak dio wa. Odma silong nami. Dido amat kabandida naking masih haholongan ma. Ya. Nama rumah tangga na agama. Tetap itu belajar. Naik kopos rohanani jamiku. Selama ini apa tuh tinggalkan? Hah? So dia perulamu sa nasenau takas doan. Pos rohana itu juluannya yon. Nungro kami to dimong. Itu gawe jol mangasih ako. Tabaga mulu tigas dia mabukala balik dikyon. Alari las di rohanani dia. Tolong nami. Dikyon matutu. Dikyon minata sa maus di dokot ko sa mangolinya. Laya bala dikyon ma terpatu pahita udah nari kanon no las marwata gabi mata kulipiye manang di mata alani ano gabi kita menabay kabulay to kita kami alani pati namin naik ano gabi mahami perlas di roha ayo gabi bulu-bulu bimala-bila yang kinami baik tutur kami lasumat sih